هيرو معاملة أمة كيدي الله سبحانه وتعالى أذن النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الآخرات وهيرو معاملة عليه أي معاملة يكون تولي معاملة الله سبحانه وتعالى إكلانك فوتوغا وحيك ربا فوني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كليك فانك بالرسكلانك نياك عند ربا فوني إكلانك نم فراتك علوك النكرم وبالوالدين إحسانا أدي ما بفانك إحسان تريوما إنساننا الله سبحانه وتعالى لازم كربا فحقته وترين إكلانك ذات فرتك أدا كرن جيم ما تري حقكي إكلانك إكوانت إيه مقصد حاصل كرمتك الله سبحانه وتعالى رسول بيكلنا نبي بيكلم فونو بيف أدي إمي ما تري عملكي كباتو سوال كرويجك مغوانما ميها يملكا يكون نركان سلام بانه سورگه منمو نصیب لبینه سورگه کے تودنی کی کباتو سوال کرویجکم گوانما ایک جواب کم گوانی ای اللہ سبحانہ وتعالی اکونت کرم اکلانگ اکونت کرم کے ماتیوری کلمہ لا الہ الا اللہ می کلمہ گینا امام كيد قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قرافن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تمر السلام كم أمتك بس رسولك فنبيم أي هميكني الله تبامين علىكم كرمتك أدي الله فيها علىكم كروي إكلام فيها كيمن تريوي إمها فراتك شيطان آيا مستكم فيو متك إما كم أمتك بس الله سبحانه وتعالى رسول بيكلم فونه ما يقول مقصدك ما الله إكوان تكون كم رسول بيكلو كبيكله قوم بداعم بدال فرتم بس فلكي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بدالو إيه تبان كلك فانو قوم جميعهم نه تبامهم همه كني الله سبحانه وتعالى علىكم كراش إكلانهم فرات تبامهم نك علىكم كرم كنوه مي مقصدك مان الله رسول بيكرم فنوي ما ماتوري مقصد يا ايكوغا كيرتي الله مي آياتوغا نيا كندالو وافوا اكلانغ حضرتوغا كندالو وافوا نيا ايغوتوغا قضاء ماتوري حكم ايغوتوغا مان الله مي انغوني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه كليغ فانغ برسكلاك نبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا وحي كربا كليغ فان ورس كلانغ نيا كند علو وافون نكلانغ كند علو وافا نيا كيمي اكلانغ نون فراتك على كن كرم وبالوالدين احسانا دي مستب من بفان احسان ترو اي انسان نتمغترين وجود النبي رب جل جلاله سبحانه وتعالى افوغ انسانا اصل نوع ඉන්සානාගේ වංහ දෙමිගෙන් දනි මම්මේක බප්පේගේ අම්මච්චි එන නෙත්මුගතරෙන් වුජූදම් යන්නනි මම්මේක බප්පේගේ සෝ අදි එමිහුන් ඒන තර්බියත් කුරන් එමිහුන් ඒන කාන්දි බොන්දි බලහට්ටන් එමිහුන් ඒන බලීම බලනි ඒනගේ හුරිහා කම දුනියේක බෙලෙට්ටුමුගේ සිම්මා උෆුලා ෆරාතකි ඒනගේ මම්මයා ඒනගේ බප්ප إمبا الله سبحانه وتعالى جنيمتك إحسان تري
ekalaangen ada kuranje haggu shukur ada kurma foga den e insana ga macce men Allah lazim kurwa fawa emme mativeri hagga ki enage member fana meduga ena ada kuranje haggut e Allah taka ena ada kurahak ekalaang hadratuga emme mativeri maqama wasil wa miha e maqam hasil weveni maqama wasil weveni e member fan haggut ada kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga miya ko astannawani ayyul a'mali ahabbu ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga emme lawwetkam bodwegen wa amalaki kobat ende kaleva hadis kurmani as-salatu ala waqtiha namadu wagutuga ada kurum ei men Allah ada kurunje amaluge hagguta utere em mativeri hak शहाद देखली में फोगा ईमान कम फोगा ए मतवेरे हग की ए मतवेरे कम की नमाज कायम करो यही दुगा ए बेकर दन्नवानी दिन कुंको में तोए हदीस को बड़ी बिर्रुल वालिदैन मैं बफान एहसान तेरू ए बेकर दन्नवानी दिन कुंको में तोए قال الجهاد في سبيل الله حديث كربي الله موجه جهاد كرو ايم الله سبحانه وتعالى موغا انك جانا انك مان قربان كرم برس من بفان احسان ترمك درجه ميتانغ وني اسكر باف ام هي عملك نمات افوق دين من بفان احسان ترم افوق دين الله موغا جهاد كرو باي بيكلو جهاد اكلك فان فابو ونك بولاغ حالته غاوس رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال قراف بوري اوالداك حي awalidaka hayyun timaga mamba fan duniyage tibihe inde bekalok aade dennam hadis kurawani irji ilayhima fahsin suhbatahuma tiba emuri edemihunge gaata dashe adi emihunna hekon hitash en hadise gasse fafihima fajahid ebamihunna edemihunna khidme kurmuga tiba jihad kurash اي جهادك مقام الجهادك ميدانه كيت قران الله سبحانه وتعالى ما مفان احسان تري واك بيان كربافا مي احسان تريكم عام وصيه فوق ادي كيت اي وصيتك مول انسانيه كربافا وصيتك كم يكلان فتوى لبافوني من الله وهي كرافني ووصينا الانسان بوالديه تمن اسكلان انسانا يا وصيه كربيمه انك ما مفان احسان تري मुल इंसाने तक कुराफ वसीयत हमें के ईमान का हलूरिन खास कुरवा फेनु तुमन रस्कलांग इंसाना या वसीय कुरवी में कुरान अल्लाह गोन एरग मैम फन ihsan तेरो इंसाने तक कुराफ वसीयत ए वसीय कुरवा फा एफोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला min yaful foga mi angawani وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دم بيان كربني أصل حقيقتها إمام فان إحسان تروا ميهج إحسان تركن امتحان كروين إحسان تركن هن درجة امتحان كروين مقام إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ايغتري ميهك او كلاهما وتدميو تباغي غاتوغا مسكولي حالا غسكمغا وانما فلا تقل لهما اف ابا ميهن ادولان هداش اف اسنبران فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ادي دميهن ادولان هداش اف اسنبراش ولا تنهرهما ادي دميهن ادولان هداش وقل لهما قولا كريما ادي ادميهن ريتي بهون معامله كرش كيف انت الله سبحانه وتعالى من حالته واهق بيان كرافوني وبد الزتر اخو وبد الزتر اختم ميهك احسان تريوان جه مادي صوبتك هرجيا ادي ميهك دك لوبن ويس ميهك احسان تريودا تيمايا ميهك فرات لبه माली यही तरीका में मादी यही तरीका में दुनिया में तुम वाह यही तरीका में उज्जिया मैं बफा नूम है किस्म हो है कोंगी तांगुल फा
algomme darin uradi darin baladi emihun mudalun agumna heda koddi algomme geetere masikketta koddi balahatta ko wejjiya eenaga faratun undugulennu eenaga faratun faseetake abaduwa ko wejjiyam dunya usulum belis emeke hekon ita kolma kiwara amukam membe fa nunas enamas ekan ifkibawa ubba ekam filagos membe fa muskuli halata gos membe fa faratun algomme na mibawtuke ebbeskala ehitirikame nulibedu adikete membe fa balahatan kari ga hunnan jedu membe fa uragen emihun saaf ko emihun nan nepijowa emihunge kankan algonmen kuda iruga algonmen saaf ko algonmen niwa ko algonmen uran tantana gengos algonmen igili gi fan tantana gengos ulu fadai membe fa halat muskuli halat diyamadin suwalaki mihalatuga tiba huri membe fa ihsan terumga kun daraje gat ni insana test kure maqam ei hagigatuga ena membe fa ihsan teriwa akan imtihan kure maqamak kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala edemiuna ufus nubunashe bayan kurafa oti uffu buna halat maddigatun insana kurmati wana maqam mane ki ena membe fa faratun ena hingama nuje kantattake ene kurang undaguwa kantattake awun ekashigema maqame ehnnuni ehem wahi enukurama hajju alkama behegatu allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabe wala jidala fil hajj hajjuga jadal kurmenwe kivegento ehem wahi kur hajja kivun jadal kuran datanet hajja wada ambe funege wada ganno hajjuga miha warak ketteri venuhuriya ena jadal qur'ane ena jadal qur'an jehe kala jawab kuran jehe kala halat hajjuga ade em allah angud wala jidala fil hajj hajjuga jawab kurwa jadal kurwa nuwe angmulla hunnar ketteri was em mitame wahi kurabani em ambe fam demihu otekagu muskuli hala gossa tibage gatuga muskuli hala ta gossiyam fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima edemihuna uffas nubunashe edemihuna haru adum wahaka nudakkashe adula nuhadashe riti bahun emihuna mukhatab kurashe wahaka dakash loben emihuna wahaka dakash tiba kodakujjekkam gawe du loben tiba ya wahaka dakifade tiba kodakujjekkam gawe du loben uragem beli fadein alali fadein edemihuna heyokum muamala kurash واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ادي دمين كرمتي تباغ في تركراش ادولا نهداش ادو فلان نهداش اغنوكا نهداش في تركراش ميها كتم مچ علمي غتون ديس جاء منصبا مقاما متوركم كتم مچ ميها افلس انك مامب فان نور انا مچ نو imam fang daraje war maccaka enaga daraje nudane abodusene hunane dariye gotuga e darifulu deken jehene itibannage imam fangka timanneke dariyeken timanne haggu ada kurun jehenek allah subhanahu wa ta'ala tak واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما نكمتكم غفيتي كراسي ادي بناشي دنواش وقل رب ارحمهما كما ربيان صغير دنواش الغي رسكلا كوي مي الا كودكجكم غاوي دو مي الا بلا بودكوري فدين එකමට්ටක එදෙමෙන රහමල් ලබන්දේ දුආ කුරන් ජේ ගොතුග ඉබාර කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කුද්දවෆත් දුආ කුරාෂ කෙන ඔම මේක දංගවෆත් කුරානි කුන් දුආ එක්කන් කුරානි කුන් ඉබාරාත කුන් බස් කුරාන් ග මං අල්ලාහ් බයන් කුද්දවෆති එමියන් ඉහ්සාන් තරි උක්කමගේ මුහිම්මුකම එමියන් නට්ටක හේ දුආ කොද්දිනුගේ මුහිම්මුකම බස් මේ කාස්ති බුලේ රවමංගාතුව තිබෙන්නක නේගේ මම ෆාටක කරමි දුආයි නුන් දුආ වස් අල්ලාහ් වනි කුර්ආන බයන් කරමි දුආයි කරම්බි කී වෙන් දුආ කරම්බි e du'a ga bayan kuddi fiyoti tiba man mafan ihsan tari wan jehe sabab rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira mi ala kuda kujjekka muga widu mi ala ihsan tari mi ala bala bodukuri kamattaka e devena rahmallaban e du'a tiba ammachan ufulan inde kura iru tiba ga benge emihun rahmallabat du'a kuram wi tiba ga macca tiba taka emihun tiba kuda iruga bala bodko oga teri wima kan e sabab bayan kudde qur'an du'a ge teregas hem lobe dizzetri
ahon uhtun algon menna ekiki bebe fulun ekiki mismihun shakwa ba fare ba ade emihun darin emihun member fan nurangol ko muamala kurat e darin ala e member fan harko muamala kurat adham ay ko awon danwalam benu mi filawo nimmalum kuriga bi zamana kan ya saamu ko member fan bala miha waragina fara komes beru kare ko miho genes e member fan balange bahwal ko farage fada hitikan benu gada nehinnames ei algon men e member fan kan nobel men we bahana enno e member fan hinghame nujehene member fan gaga hemmiyak firumak algon men hinghame nujehun algon men gaga algon men member fan non hemmiyak firumak algon men kurweni en ihsas non algon men balima algon men member fan algon men belima adi durmihe gas belimak ehme muskul halat dadus tibage member fan gatuga tiba as enaga halu bala enen alala ene oga tirve enaga firmiwa e member fan na kura ihsas non kurane durmihe gas enaga tuge nimak ena ei kuyya mase kurame ena hituga nen oga tirkan hamdardiye kulune ena ki diba fasa de batta fonna mehe algomen kude algomen balangene fasa di fe no mehek emi algomen beli emi algomen ga firme emi algomen ga tuge hela tibi miedu algomen hashigaluga baru jehi emihun kuri masekkatun algomen wazifa hoda algomen kuriyarmuga wasilata qaim kurima algomen ge amalaka wegen nuwane e member fan hembe ka hawal ko algomen ufala majala aramuga sakaratuga duniyage dirulun hedu kurak robe dizzeteri ahun bayin salafuri bekalun emihunge member fan duniya dukure duhuga warabboda kirit kurwa manzur feni wadagen ebekalunna suwalu kurwe ebekalun debwa jawabaki timanna hamekeni member fan na wakime nune medu me hitamu kuraniki timanna emme boda hitamu kura sawaki medaki timannage gen swarga diu mattaka hulifawa dorek bandu iduhek mayakan nuta bafeka hidme kurum fursat libe jimiha evani enage gen swarge dorem hulif e mayaku bafeku marwa dos ei edor bandwa dos duha kos den edoren enage ko nuhulwe duha kos edore nuhulwe edor hisam bandui hadis ga waridun asfe nu venunto swargawani mamiha ga fatile dashuge e member fanga ruhun nulbe allah gurusul nulbe e member fanga ruhun nulbe allah subhanahu wa taala ga hadratun fusso men madade nulbe emme hewegen wa amalaki allah ekkawanta kurum emme nubadegen wa amalugu wa ka bayan kufriyam e hadis ga kurin isse bayan bedi hewkam ga tartibun e idikol biyannani emme hew amalaki allah ekkawanta kurum efo den e bayan kuran member fan ihsan terume emme nuba amalaki ko bato suwal ko hadis kurbi al ishraku billahi allah shirukum wa uququl walidain member fan okeman terume hewkam ga dewan daraja gas em mati daraja ke allah ekkawanta kur dewan daraja ke member fan ihsan teru nubakam ga emme mati daraja ke shiru kur dewan daraja ke member fan okeman teru mi shariatu ga mikankan tartib kurafe gote lobat izzetri akhun ukhtum algon men hayatu ke kamya berunama adike algon mege darin algon men muskuliwa duh algon men alala oga tirkam benu nama algon men beje algon men member fan ihsan tirwa heko hito algon men member fan na muamala kura gotaka algon men darin algon men na muamala quran kama tadinu tudanu tiba amalu kuri gotaka tiba jaza deena adiketta member fan nukemen tirumaki rahimu gulun kanmaki duniya hotta ege saza atiba kurmatilla anjena kam ukhra hayatu ga saza ga ituru azabu awaswa kame imam fana tiba no kemen tere emon nihanati ko hitumak hame ay ko ga awon miwada no nimmadani member fan bes darinna ekuga riveti ko ulan daskura baje e darinna heko hita e darinna alala e darinna huri uni kankama mikankama maaf ko e darinna ekuga sullaverikama agu diriulan daskore beje khassa ko muskuri mulk e dariye ko anadariye ka jassa e dariye ko anadariye ka tire fitna ufadda fasada ufadda sullaga magu ubba fitna ya fasada aila terega ufadda nibawatuga mage khiyar kura miheka ebbes mayaku ebbes bafeku vegennuar e daringe sunnana uni kanka eminunge zati dunyawi maslahata hunna eminunge ves kan kuranje kanka hunna ehmwima
kankam bes denegen emihunna bes ekulawagen emihunna maaf kogen hinyo kogen aila ge terege ekurikama sullerikama ko ulmuga magu khiyar ko fiyam ekudim bes tibade ke lobin fisari sullaga tiba balane nuniyam abudus masal jassa abudus shakwa kora abudus teter jassa abudus aila gulunta kharab kora mi hekkamuga membe fan vejjam ekudinna alalanje wara membe fan alalum begindani wara undokamak Allah subhanahu wa ta'ala alamennaki alamenge membe fan hekon hita emihun ogatiriwa baikamuga labwash adi alamenge membe fan nakives agumana ekuga sulhaga ekurikama diri ule baikamuga labwash هذا وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته